Assam Rifles Civic Action Program gi makhada chatgadaba National Integration Tour among ase kadam talata leba Kuntranipal Suba Assam Rifles ke Commanding Officer Colonel Prashant Singh Chundawat na lamthakre numit tara nithoi chatgadaba National Integration Tour asida Jiri ima Mairapaibi Apunbaluk Jimpal gi nupi thomi taramanga nupa ani Kuntranipal Suba Assam Rifles ke Major Suraj amadi AR Personal Mari punna miyoi kunithoi na sarugya ki khongchet asida sarugya riba Jimpal gi thomi singda Kuntranipal Suba Assam Rifles ki maikaidagi Blazer amawamsu khudol tamki Tour asi ngasi ayuk pung 3 rom tabada Silchar gidamak jiribam thadokki Tour asi mapung oina Guwahati, Kolkata, Bhubaneswar, Puri amadi Silong na chingbada leiba Laifam amadi historical place singda chatkani hairi khongchet asi ko mari leinana Kuntranipal Suba Assam Rifles ke Commanding Officer Colonel Prashant Singh Chundawat nahai matam kuirabagi matungda Assam Rifles Civic Action Program gi makhada paikhatpa tour asina Puri amadi Bhubaneswar yauna India gi tongan ba mafam sing chatkani masigi khudongchaba asi pibibagi damak DG Assam Rifles IGRS Assam Rifles pu thagatli ngasigi khongchet asina Manipur mapan gi tongan ba culture amadi nat sing uba phanglagani hainasu mahakna phongdokki If you wish, Jiribam will be peaceful. And if you say नहीं, तो आगे आपको पता है अभी तक जब से 38 आसाम राइफल यहाँ पे आया है मैंने देखा है कि आप लोगों ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसाम राइफल को या आर्म फोर्सेस को पूरा सपोर्ट दिया है जब भी हमने आपसे बात करी या रिक्वेस्ट किया है। अपने इस स्टेट को मतलब हमारे स्टेट को मणिपुर को और जिरीबाम को एक प्रोग्रेसिव स्टेट और एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट बनाना।